Ngicela ukuthi ngingaboshwa bakithi lento engizoyikhuluma. Kunale nceke le. uJesu yasikhuluma nje ngoJesu inkosi yamakhosi. uJesu into etholakele la uJesu kutholakala ukuthi kuzwakele, angisho kuthiwa kuzwakele kodwa ngizwe ngathi kuthiwa kuzwakele. Engathi kuthiwa abantu abambulala uJesu sebebanjiwe, batholakele babanjiwe. Sonje ngokwami ngicela ukucela abafethu ukuthi njengoba betholakele ngeke ngizwe kuthiwa ikhulunywa leyo nto ukuthi abantu ababulala uJesu bashonaphi, kodwa ngizwile kuthiwa sebetholakele. So since sebetholakele labantu ababulala uJesu, ngiyacela ukuthi nisitshele ukuthi inkantolo ikephi, sifuna ukuli-attenda lelo cala, siza ukuthi iphelelaphi indaba yabo, ngoba noPilato wagcina egezile izandla ukuthi uJesu angabulawa. Kodwa-ke sizwile ukuthi bagcina bembulele. Sicela labantu ababulala uJesu nisivezele bona bafowethu. Siyacela nje kulabo ababophile, amaphoyisa noma umphakathi laba ababatholile, nisho phela ukuthi siye kephi. Sifuna ukubona labantu ababulala ukuthi ningabulala umuntu omkhulu kangaka ninamahloni. Ningabulala umuntu omkhulu kangaka uJesu wonke. Hayi cha, abantu banesibindi, abantu banesibindi. Ningabulala uJesu bafowethu. Kuyafunakala labantu nisibathole batholakale labantu, siyazi inkantolo abayi-attenda. Sifuna ukuzwa ukuthi wayebulawelani lo yamfana. Sifuna ukwazi ukuthi lo yamfana wayenzeni, wayebulawelani lo yamfana loyana. Hona vele nisuka lingane niyibethela ninamahloni niyifake kusho ogodweni nokwenza. Hayi ngeke abantu bakhohlela abantu abalungile. Sicela ukwazi labantu ukuthi ababoshiwe i-case i-attendwa kephi. Sizwile kuthiwa ababanjiwe labantu ababulala uJesu. Sifuna uku-attend i-case. Siyacela Nkosi yami, siyabonga.